जनाब सदर मजलिस, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, द दारुल हक्कानिये चश्म चिराग, द हज़रत शेख उस्तादुल उलमा उस्तादुल मुहद्दिसीन हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल हक रहिमहुल्लाह ताला, दागीन वसे हज़रत मौलाना इरफानुल हक हक्कानी से हफ़िज़हुल्लाह ताला, द उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, दागी फर्जंद अर्जुमन हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब चे दखपल प्लार दखपल वालिद मोहतरम वंदे शफीक इंसान दे उदा से देर काफिर उलमाए किराम चे दे ज़े तशरीफ फरमा दी ज़कीदे शिदूल नमुनवाना गस्तेशल, लेकिन अज़ीज़ान उनंदा कुड़ी पर सरजमीन बांधे दारुल हक्कानिये पदे गावन के द ख़त्म नबूवत द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़ातमुन नबिय्यीन चिकम सिफत थे पाग सिफत पर मौजू बांधे मा नमख के रूल अकाबिर बयानात उकड़ल जब उसो खबर सिर्फ आगा चिकल कादियाने जुमंगा अवाम मलगर सरा चूंकि पर मजमा की ज़्यादातर उलमा दी उलमाए किराम पदे मौजू बांधे आगा मुकाम ता अल्हम्दुलिल्लाह पनंदोर के रसीदली दी चे अगी सरा द कादियानियत दागी द दजल व फरेब और दागी द शैतानत चे सुमरा हथकंडे मखी तराशी व अल्हम्दुलिल्लाह जुमन उलमाए किराम आगा वरला जवाब वरकूलिशी, लेकिन मुमता दे वक्ती चे ख़त्म नबूवत मसला दुमरा अहम और मशहूर अशवा पटोल वतन अजीज की बल्कि बटोल दुनिया के पदिवातों कालों के चे सोमरा द ख़त्म नबूवत द इमामुल अंबिया दुश्मनान ज़्याद शु न दुमरा बटोल दुनिया के द ख़त्म नबूवत पायान चे दनन लस काला पिंजल लस काला मख के द ख़त्म नबूवत नुम बचा ना उरेदो न बचरता द ख़त्म नबूवत पर मौजू बांधे यो सियासी रहनुमा या द इसम्लाई मिंबरान या चरता ऑफिसर्स चे सोमरा दाना पदे खबर पोयदल उन्हें दे खबरी नुमो और जे सुमरा पर वतन की शैतानत ज़्याद शो सुमरा पर दुनिया की शैतानानो खपले वागे उशलोले अवागो खपल जानून दे मुकाबले तरावी अस्तल चे द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस बांधे हमलों की अल्हम्दुलिल्लाह द ख़त्म नबूवत मौजू वर्ता अल्लाह तुमरा आम अकड़ा द ख़त्म नबूवत पायान वर्ता तुमरा आम शो चेनन जमा दावदा चिकम माशूम बा मख के ज़माना के पैदा की दो डुम्बे बे कंजल्स दकोल या पल बेवे नन अल्हम्दुलिल्लाह आग बूटे बचे खपल प्लार दा पगे के रावाली त्राव मामाए पगे के रावाखली और तवई बची अतनारुहा नग बूटे माशूम ता गम दा चगवई चे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ज़वें दे उलमा उता दे अकाबिर उठोल उता पदे मुबारकबाद वरकोम चे अल्हम्दुलिल्लाह स्तासु अगा मेहनत स्तासु अगा काविश स्तासु अगा हाली जली अगा मंडी तरड़ी अगा बेकार निधि तिली अल्हम्दुलिल्लाह पर वतन के बकार रागली, लेकिन वर्सर दावेल ग़वाड़म चे कचरी ज़ुमुंग नौजवान तबके बांधे कादियानी ये सवालू की चरता को यूरोप के ये कादियानी पेशो या पखपल वतन अजीज के इस्लामाबाद लाहौर कराची के कादियाने पेशो दा कुड़ी पर सरजमीन बांधे कादियाने निश्ता बरकत द दारुल हक्कानिये और दागे दा कुड़ी दे टोल उलमाए किराम पर वजह बांधे, लेकिन के चरिता सो को रे बिशावर के कादियाना निश्ता नौखार द कादियानानो पके संडर निश्ता कदा से और बसे मखकेजे मर्दान के कादियाना निश्ता पिशावर के कादियाना निश्ता इस्लामाबाद द कादियानानो न डक दे चनाब नगर रघुए के अल द कादियानान उसीगी कराची लाहौर के कादियानान उसीगी मुल्तान औदा से और बसेजा हैदराबाद के कादियानान उसीगी, लेकिन अजीजान ज़दावेल ग़वाड़म चे इंशाअल्लाह दग कादियानान चे मुंसो पूरी जवंदी व इंशाअल्लाह दी बमुन खूब नकरी इंशाअल्लाह ताला
او زود مرزا مسرور داغا کا بیان داغی ورکوٹ ہوندے کلپس تاسو مخی دا پیش کم چھ مرزا مسرور سرا کل خبری کی گی دا پاکستان یو نمائندہ جینے اگر سر خبری کی مرزا مسرور دا جواب ورکی جب تک پاکستان میں مولوی ہوگا ہمیں کوئی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا نہ چین لینے دے گا. ہم نے کہا بالکل تم نے سچ کہا ہے, پوری زندگی میں ایک بات تیری سچ ہے, جب تک پاکستان کا مولوی زندہ رہے گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کارکن میدان عمل میں رہے گا. انشاءاللہ تو کیا تیری پوری نسل انشاءاللہ چین کی نیند نہیں سوئے گی. ماتا ابوالغزی افسر ہوئی چی دے قادیانانو کم دا سی گناہ کرے دے چی تاسو دمرا سختے سر دی خلاف خبر کوئی. ما وردوی مصدق ریپورٹ دا پاکستان دا جنرل اسمبلی نے چاپ شوئے دے پوائنٹ آف آرڈر باندے 1974 کی 7 ستمبر باندے چکم فیصلے عالمی تاریخی فیصلے شروع ہوا. دا 28 اگستنا چکم خبر چالو ہوا دا پاکستان پا جنرل اسمبلی کے پا پوائنٹ آف آرڈر باندے چکم کوئسچن شوئے دے داغی کم جواب شوئے دے. مرزا ناصر دا پاکستان جنرل اسمبلی تراغل دے پا آغا وقتی کم کتاب چی داغی مصدق ریپورٹ یو محفوظ دستاویز دے پدری کالا کی پدری و جلدو کی اگا چاپ شوئے دے. دا پاکستان دا جنرل اسمبلی مونوگرام پاگی باندے موجود دے اور دا پاکستان گورنمنٹ اگر ریلیز کرے دے پا آغا کتاب کی دا مرزا ناصر نا مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی کل تپوس کئی ورطوئی چستاسو آیا دا عقیدہ نلا چکم سڑستا نکم مرزا غلام محمد مردار تھا پیغمبر نوئی داغد فتح قائل نے دے اغبارکی ستاسو سر آئی دا مرزا ناصر دا جنرل اسمبلی دا پاکستان پا فلور باندے دا اعلان کرو 28 اگست 1974 باندے بیائی 25 اگست 25 ستمبر 1974 باندے دا اعلان کرو اگدا الفاظ ویلو مصدقہ ریپورٹ کے دا پاکستان دا جنرل اسمبلی نا چاپ شوی کتاب چیو پیج دا دی پا اردو کے دے اور ٹرانسلیشن پا انگلش کے شوی دے بل پیج پا انگلش کے دے باقی کے باقیدہ پا ریکارڈ باندے دا خبر موجود دا چی اگدا ویلو پاکستان کی جنرل اسمبلی میں جو لوگ موجود ہے چاہے باہر موجود ہے پاکستان کا کوئی بھی باسی اگر مرزا غلام محمد کو پیغمبر نہیں مانتا وہ یہ سب کنجری کی اولاد ہے, زنا کی اولاد ہے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں آج کلاس 4 سے لے کر کسی بھی آفیسر تک کوئی بھی کتاب کی اسٹڈی کر لے, کتاب کا مطالعہ کر لے, یہ الفاظ نہ ملے یہ مولوی تمہارا مجرم ہوگا. اگر یہ الفاظ موجود ہوں گے تو جس نے ہمیں گالی دی ہے ہم انشاءاللہ اس کا کلا کما کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. کہو مقابلہ کرنے انشاءاللہ. بیا صرف دائم ہوایا ماد قادیانان میں یو کتاب درس عبرت کا تو پا درس عبرت کے قادیانی یو عبارت لکھلو پا 24 نمبر صفحہ باندے پا 3 نمبر لکیرہ باندے پا اردو جب کی دا عبارت موجودو مسلمانانو دا عبارات دا زان سر محفوظ کی دا بیاویل خوارم پا 22 جنوری 2022 باندے مرزا مسرور لندن دا خپل سنٹر نا بیان کولو چھ دا پاکستان کا مولوی ہماری کتابوں کے غلط حوالے دے رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ان تمام علماء کرام کی وساطت سے اور ان کی نسبت سے دوبارہ جواب دینا چاہتا ہوں. یہ جواب میں نے کراچی کے فلور پہ بھی دیا تھا, لاہور میں بھی دیا تھا, اسلام آباد پنڈی والے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں اور ربوہ ٹائمز کے سامنے انگلی اٹھا کر ہم نے یہ جواب دیا تھا. وہاں گولان کی پہاڑیوں تک یہ آواز الحمدللہ ہم نے پہنچائی ہے اور بار بار مرزا مسرور کو مخاطب کر کے اب بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کل جمعہ ہے, کل مرزا مسرور اس پہ اپنی روشنی ڈالے گا. تم پھر سن لینا MTA پہ مرزا مسرور کو کہتا ہوں ایک بھی حوالہ 10 سال کی تاریخ میں ہمارا غلط ثابت کرو, تم چوک کو متعین کرو, یہ مولوی لکھ کے دے گا کہ ہمیں
میں چوک میں گولی سے اڑا دیا جائے، لیکن اگر پیش نہ کر سکا، ایک بھی ہمارا حوالہ غلط ثابت نہ کر سکا، اکوڑا خٹک کے نوجوانوں، آج علماء کرام تمہارے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری دم تک ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہاتھ اٹھا کر ذرا بلند آواز سے کہو، مقابلے کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ دا مرزا مسرور کتاب دے، دا مرزا غلام احمد کتاب دے، کتاب اردو جبہ کی دے، پاکستان کی چاپ شوے دے، دا کتاب نم دے درس عبرت، پاگی کی 24 نمبر صفحہ باندھی، 15 نمبر لکیر باندھی، عبارت لکھے لے دے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی 2 دادیاں تھی، 2 نانیاں تھی، چاروں کی چاروں کسبی بدماش اور زناکار عورتیں تھی۔ پہلے میں پوچھ دینا چاہتا ہوں مسلمانان تاسو نہ تپوس کوم اردو زبان کی دادیا خزی توئی کمچ دا پلار نوری اول خمات پدی عبارت کی دا ہوایا عیسیٰ علیہ السلام پلار چلتا ہو قرآن کریم کم عبارت پیش گئی حدیث زمان دا پیغمبر سب یا نہیں اول خودی طرف تراشا زمان قرآن سوئی مرزاوی بھی عیسیٰ علیہ السلام دنیا گانی دا پلار دا طرف نوی زوین قرآن وی وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا الفاظ پہ ذرا سوچ لو الفاظ کو ذرا غور سے سن لو قرآن کے الفاظ ہے قرآن کریم میں حضرت مریم جناب مریم کا بیان بھی موجود میرے رب کا بیان بھی موجود میرے رسول محمد الرسول اللہ جو صادق و امین ہے محمد الرسول اللہ نا جو صادق و امین پا کائنات کے بل نشتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جبریل قرآن راوڑے دے قرآن پخبل و ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین بنی کتاب کے لا ریب کتاب دے شک و شبہ نبالا تر کتاب دے ندی زبر زیر کی شک نشتا ندی پیش کی شک نشتا مکاتو کی شک نشتا تو قرآن پایاتونوں کی شک نشتا رکوگانوں کی شک نشتا قرآن وی زلاریب کتابم قرآن کریم وی دا مریم خاون نہ ہو رب اللہ زوئے بغیر دا خاون نہ ورکڑ ہو قرآن کریم پدی باندے مستقل صورت قائم کردے دے یا پدی رکو کی ٹول بیان یا عیسیٰ علیہ السلام دا الفاظم بیانے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ما تا مسلمانان ہوا ہے یہ سنے پا قرآن باندے رد کئی اول دی عیسیٰ علیہ السلام نسل مجروح کئی ویدہ دنیا گانو بزنا کو لمعاذ اللہ دو امزل باندے قرآن درو جن کئی بلزہ زمان دا پیغمبر کہ حضرت ام المومنین سیدت النساء عفیفہ کائنات حضرت صدیقہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ دا غید وفات وخدے محمد الرسول اللہ غید فرمائی کل جنت تلارشی زمان دو بیانو باندے زمان سلام آیا حضرت ام المومنین تپوس کئی یا رسول اللہ زمان پا زندگی کی تاسو بلچہ سرواتن نشوے ساسو بلا بی کم زائدہ یا دو دا کم زائدہ راخلی امام الانبیاء ارشاد فرمائی خدیجے یو آسیہ چید فرعون خزوا اگی سر ظلم و ستم شو اگی بدل کے اللہ پا جنت کے مالا ما سر اگی لاد نکاح اللہ انعام ورکر دے بلی مریم لور کردے چیغی دیر امتحان تیر کرو قرآن وی مریم خاون نو مریم وعدہ نو کرے حدیث وی مریم وعدہ نو کرے اجماعی امتو گورا فقہاو نتپوسو کا علماء نتپوسو کا مریم وعدہ نہ کرے اور پسی مستند روایات گورا مریم وعدہ نہ کرے تا پلیتی چی دا پدا اخبر کتاب کیوں لکھنا نو مسلمانانو تپوسو مسلمانی خونر خبر دا آیا مسلمان سرد سلام جائز کی دیشی نہیں بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر ذرا بلند آواز سے کہو مسلمان سر سلام جائز کی اے کروڑہا رحمتیں
حضرت شیخ عبدالحق پہ ہو، یوسف بن نوری پہ ہو، مفتی محمود پہ ہو، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی پہ ہو، میرے اکابر پہ ہو، جنہوں نے اسمبلی میں جب 1974 میں آرٹیکل 3 کے نیچے 106 260 میں جو ترامیم کی، ان ترامیم میں شق نمبر 20 کا ذرا مطالعہ کرو، شق نمبر 20 کا آئین پاکستان مطالعہ ہوگا، باقی کے الفاظ موجود بھی، وہ شق نمبر 20 کی کچھری و قادیانیوی بچاوان دے صرف سلام اکڑو چھے السلام علیکم نیخ تانی تلا چکم تانا سر پاکستان کی نزدیوی نیغ لارشا او چکل تالتا افائیارو کی الحمدللہ دے ملنگانو بس راشا تدریو کانو لیدر لدہ قادیانے جیل تدنہ نکلو نمونگ بیاستا مخطب حیثیت پختن نکیلو او دا کارنامہ زمادہ کابر ہوا منگواوی زمونگ کابر ہوا باندی دے اللہ کروڑا رحمتون ہوا ریش